Nilqawkom il-lejla għal din is-serata speċjali il-lejla dan il-weekend ta' Pentekoste. Irċivu il-kelma dalla, revelazzjoni f'qalbkom u anke jinaw nitkellem u jinaw nipridka, ħallu l-Ispiritu Santu jinżel fuqkom. Sew dawn intom għaw prezenti u sew daw kollha li intom qed taraw dal-programm jew qegħdin on live stream. Ejja nitolbu fl-imkien. Nfakkarkom ukoll biex iżommu il-mobiles tagħkom silent please. U kulħadd jitlob miegħi issa stess. Missi Qaddis, nirringrazzjak li bħallum madwar 2000 sena inti batt l-Ispiritu Santu fuq din id-dinja. Biex inti iġġib il-frott tal-ħsat li Ġesu miet għalih. Għalhekk mulej, nirringrazzjak li lejla dak l-istess Spiritu Santu li niżel fuq dawk il-120 preżenti fl-Atti tal-Apostli għal darb'oħra jeġġa jżur il-Knisja tiegħek. Din lokali, nazzjonali u madwar id-dinja. Spiritu Santu, qalbna miftuħa għalik. Onfoħ fuqna rieħ ġdid, ven bħal dak ir-rieħ u l-pilastru tal-glorja tiegħek ta' Pentekoste. F'isem Ġesu Kristu. Amen. Mor fi ktib tal-Atti kapitlu 2. Atti kapitlu 2. Jiena nemmen, skont xtajt il-Bibja, li hemm darba li inti tirċievi dak li tissejjaħ il-mamudija tal-Ispiritu Santu, però mbagħad hemm ħafna drabi fejn inti tirċievi dak li bl-Ingliż jgħidulhom refills. Jiru smajtuhom refills? Sewwa? Fil-ktib ta' Efesin, kapitlu 5 minn vers 17 qudiem jgħidlek kunu kontinwament mimlija bl-Ispiritu Santu. Hemm darba, issa, ħanajdilkom malajr. Il-lejla jrid nifoka fuq Pentekoste, imma ħankellomkom waħda malajr. Fil-Iskrittura hemm 3 esperjenzi tal-Ispiritu Santu. Issa, fl-esperjenza tiegħi, din mhux waħda mit-tliet tal-lum, di esperjenza oħra. Fl-esperjenza tiegħi, kull meta jitkellem fl-Ispiritu Santu, l-Ispiritu Santu jidher. X'jiġifieri? Mhux jidher ta' darbajna, jiġifieri, when you talk about the Holy Spirit shows up. I found that out as an experience in my life. Hallelujah. Ħafna drabi l-Ispiritu Santu huwa l-inqas persuna li ħafna minna l-Kristjani nindirizzaw. Ovvjament, mhux għax hu jfittex l-attenzjoni, għax hu l-attenzjoni jrida li aħna nġibuha fuq Ġesu. Sewwa, imma importanti li aħna nifhmu Knisja mingħajr Spiritu Santu saret reliġjon mejta oħra. Amen? M'hemm xejn Kristjaneżmu mingħajr Spiritu Santu. Hemm ċerċjaniżmu, paganiżmu, reliġjoniżmu, ma m'hemmx Kristjaneżmu mingħajr l-Ispiritu Santu. Amen. U nista' ngħidilkom b'nikek. Issa, jiena mhux ħansemmilkom ismijiet. Kulħadd jaqqat il-puzzle f'moħħu waħdu. Nista' ngħidilkom b'nikket kbir. Il-maġġoranza tal-knejjes l-Ispiritu Santu jħalluh barra l-bib. Mhux għax iżemmuh ta', imma pastor iżemmuh ta'. Iżemmuh imma jħalluh barra. Mela, għażiż aħwa, il-Knisja mingħajr l-Ispiritu Santu hija mejta. U fejn m'hemmx l-Ispiritu Santu jopera, ix-xitan jagħmel festa. Amen. Però ħanejdilkom di malajr. Skont Salmi 139, is-Salmist jgħid mulej fejn nista' mmur li l-preżenza tiegħek jew il-preżenza tal-Ispiritu tiegħek mhix qedem. Jiġifieri anka paċi fil-qiegħda l-preżenza tal-Ispiritu Santu. X'inti tgħid, pastor? Le, anzi, anka fl-striptease club qiegħed. Imma x'jiġifieri? Ifhem sew x'inha ngħidlek. Dak li tissejjaħ l-omnipreżenza. Għaliex? Għax Alla m'hemm imkien li jumux.
Qed tifhmu l-kunċett? Jiġifieri, ħaddikom eżempju. Meta jiena kont għadni bidu fil-Kristjani fil-mixja tiegħi fil-mulej, kont bħalma sempa spjegajtilkom nall-erba li għaddew, kemm minnkom rajtu l-messaġġ ta' nall-erba li għaddew, rajtu? Min ma raħx araħ. Meta jiena tajt ħajti lil Ġesu u dik li tissejjaħ l-esperjenza meta inti titwieled minn ġdid l-ewwel darba, ma neħħejx kollox f'ħajti f'ħakkatajn. Xorta il-ġimgħa ta' wara mort id-disko. Issa mhux tmur id-disko hija xi sagrilleġġ ta'. Ma ġeneralment l-Ispirtu Santu mhux l-iktar post li preferi li tieħdu. Sewwa. Imma xorta mort id-disko. Sewwa u xorta provajt nabbi. Sewwa. Imma niftakar kif meta tajt ħajti lil Kristu jien naf li xi ħaġa ġraġġa fija. Naf. Rajta differenza. U meta mort id-disko, taf fuq xi tkellimt? Fuq Ġesu. Sewwa. U fid-disko tlabt ma' xi ħadd biex jagħti ħajtu lil Ġesu. Mela l-Ispirtu Santu daħħal. Niftakar onestament. Niftakar kont kelli ħabiba tiegħi qed nitkellmu l-Amerika hawnhekk kienet wieħed mill-postijiet Asjatiċi. Mhux Ġappuniża, Kienet Ġappuniża konna ntqajna ma nafx ntqajna. Insomma, u bdejt nisma' magħha, bdejt nivanġelizzala. Mbagħad u kienet minn background Buddhist. Insomma, l-ewwel spjegajtilha fuq Ġesu u ħadtilha moħħha u s-sensi kollha tagħha. Sewwa. Mbagħad qed tagħti ħajtek il-Ġesu. U hemmhekk fuq id-dance floor, waqt li qed jisfnu kollha madwarha, qed tilha id talba warajja. Amen. Halleluja. Vera, bis-serjetà ngħidilkom. Halleluja, ġifieri daħales fil-disko. Jiena naf li d-disko hemmhekk dakinhar ħa pjaċir Ispirtu Santu. Amen, toħdux idejat issa li mela issa ħana mdammur paċi bilda, jekk titmur tevanġelizza iva mur. Infatti mur kullimkien tevanġelizza, kull fejn kull fejn tmur suppost twassal il-Kristu int. Amen. Imma tnejdilkom hekk issa ovvjament vera ma nemminx li postijiet fejn hemm is-sigaretti. Nisa nofshom arwenin u dak il-disko li kont mortin dak iż-żmien ma kienux hekk believe it or not, issa saru aktar tal-moda x'issa modernizzaw. Sewwa, dak iż-żmien ma kienux hekk. Imma mhuwiex l-iktar post, żgur, l-Ispirtu Santu ħajkommu komdu, all right? Mid-diski u affarijiet isiru. Però iva, tista' ssib il-Kristu fid-disko. Jekk tfittxu. Bis-sejta ngħidilkom għamilt żmien. L-ewwel sena tal-Kristjanizmu tiegħi ġieli mort id-disko u li mort nagħmel hija nevanġelizza. Mort nisfen għax kont inħobb nisfen ħafna. Ħafna kont inħobb nisfen u għadni nħobb nisfen. Kont inħobb ħafna nisfen, jiena ma kontx nixrob, ma kontx nieħu drogi, ma kontx impejjeb. Kont nisfen jew nabbi. Jew it-tnejn. Halleluja. Sewwa. Amen. Grazie mille. Qed nallimkom kif taqbdu waħda. Jew Anyway, anyway. Imma qed ngħidilkom mela jiġifieri hemm dak li jgħidulu l-omnipreżenza. L-Ispirtu Santu huwa vera kullimkien. Jiena pereżempju qatt ma mort prostituta u wis probably tgħidli u jekk mort mhux ħadd tiġi tgħidilna tajt. Le, qatt ma mort, mhux ngħidilkom li mort, għax ma mort. Sewwa. Imma ġieli evanġelizzajt il-prostituti u taf x'għamel il-mulej. Semaħħom għax tlabt magħhom biex jiċċettaw il-Kristu. Mela l-Ispirtu Santu qiegħed testifarrat għax testifarrat għamel ta' dik. Bis-serjetà ngħidilkom. Jiġifieri aħna isimgħuni sewwa fuq rigward li Alla qiegħed kullimkien, bil-forsi tkun kullimkien, jiġifieri minn dak il-att, isimgħuni sew, tieħdu xejn barra mill-kuntest li ħanejt. Alla jittollera dnub. Kieku mhux hekk, kieku ilu jitellaqni fuq id-dinja. Bil-fors. Imma hemm livell tal-Ispirtu Santu li iva
jista' jitlaq minn fuqek. Qed nifhmu hawnhekk? Ma mhux fuq dak qed nitkellem illum jien. Jiena llum nitkellem fuq l-Ispirtu Santu u l-glorja tal-Ispirtu Santu li Alla jixtieq li tiġi tinvadilek qalbek. Hawn xi ħadd jixtieqha dik. Amen. Hawn xi ħadd jisejr li jiena kontenta kif jien għandi biżejjed. Hawn xi ħadd jgħid. Għax jekk inti tgħid li hekk l-ewwel ħaġa li ma nitlobu biex Alla iqawmek mill-mewt. Amen. Hallelujah. Għadem, there's more of him. Kulħadd jgħid, there is always more of him. Amen. Hallelujah. Mela. Mbagħad għandek l-Ispirtu Santu fik. All right? L-Ispirtu Santu fik. Ġesu qal, meta jiġi ju, ikun magħkom u jkun fikom. Fil-ktieb ta' Ġwanni 20 vers 22, Ġesu jidħol fil-kamra tal-Apostli wara li miet u kien għadhom ma rawx, jidħol fil-kamra tagħhom mingħajr ma jħabbat il-bib, peress li hu stess il-bib. Sewwa, u jgħidilhom il-paċi magħkom wara li werwirhom. Mbagħad il-bib jgħidlek nefaħ fuqhom u qalilhom irċievu l-Ispirtu Santu. Jien u ħafna teologi jemnu huwa hemm fejn twildu mill-ġdid. Imma wara hemm Ġesu qalilhom imma stenna ftit. Titilqux issa minn Ġerusalemm għax ġejja xi ħaġa kbira. U dak il-posters li qed naraw mat-toroq madwar Malta, il-kbir għadu ġej. Amen. Dak qed jirreferi għall-Ispirtu Santu. Alleluja. Amen. Issa l-kbir għadu ġej xi tfisser? Għax issa fl-Atti tal-Apostoli kapitlu 2 naraw dik il-weda. Il-weda li hija mogħtija għal kull min jemmen. Issa mewkom moħħkom hawn. Kull Kristjan mela ħanerġa' nibda anzi iktar qabel. Kulħadd għandu l-Ispirtu Santu miegħu. Kulħadd. Meta jgħidlek miegħu jiġifieri għax Alla huwa kullimkien. Bħal malarja hija kullimkien. Però mhux kulħadd għandu l-Ispirtu Santu fih, għax mhux kulħadd huwa mwieled mill-ġdid. Imma kull Kristjan ġenwin li jħobb il-Kristu u wara fil-Kristu jista' jkun ta' kwalinkwa denominazzjoni, jekk vera ara fil-Ġesu f'ħajtu, għandu l-Ispirtu Santu fih. Fih. Però fuq tlieta toqgħod il-borma u ħafna drabi il-Bibja darawh Alla jopera dejjem fit-tlieta. Hemm it-tielet esperjenza li Ġesu qallhom għalkemm l-Ispirtu Santu, paraphrasing jiena kliemi, għalkemm l-Ispirtu Santu dejjem magħkom, u issa l-Ispirtu Santu la jiena niġi u nifħoq fuqkom l-Ispirtu Santu ħajkun fikom, però għal ġej ġurnata li issa l-Ispirtu Santu ħajlibbiskom, ħajjiblakom. Dik tfisser. Letteralment hekk tfisser, jibilek. Ħanilkom ħaġa. Kemm hawn minnkom ġieli xrobtu tazza ilma? U kemm hawn minnkom ġieli bistu ġo pool? Jew ġo baħar? Isimgħuni aħwa. Il-Kristjani kollha ħadu dik it-tazza l-ilma. Ma mhux kulħadd qabeż fil-baħar jew fix-xmara ta' mħabba. In the river. Għax Ġesu qal, meta temmen inti tirċievi Ġwanni kapitlu 4 bħal bir. U mbagħad qalilhom f'Ġwanni 7 għal ġejn jum meta jien inkun tlaqt minn fostkom u jiena nibatilkom l-Ispirtu Santu biex imbagħad isir fikom xmajjar ta' ilma ħaj. Hemm differenza bejn jkollok naqra ilma fik jew inti maddas fl-ilma. Qed tifhmuha? Qed tifhmuha? Issa kull Kristjan ta' kull denominazzjoni, ma għax nsemmi denominazzjonijiet. U jekk ara fil-Kristu, għandhom l-Ispirtu Santu magħhom. Għandhom l-Ispirtu Santu fihom?
Imma stanna f'di, mhux kulħadd għandu l-Ispirtu Santu u mlibbes bl-Ispirtu Santu u m'għaddas bl-Ispirtu Santu. Issa, believe it or not, Ġesu sakemm miet urxoxta ma setax tiġi din il-qawwa. Ngħidilkom għaliex. Number one, din il-qawwa li letteralment hija x-Shekinah glory of God. Din hija x-Shekinah glory tal-Alla. Jiġifieri tinsewx, anka fit-Testament il-Qadim, il-Lut esperjenzawh l-Alla. Manka Mose esperjenza l-Alla. Kien hemm differenza bejtnej. Wieħed kien ikellmu wiċċ in wiċċ. U l-oħrajn kien jgħidulu aħjar tkellemna inti dan milli kellemna Alla. L-istess kliem qed jisimgħu. Issa int għandek ħafna Kristjani jekk għandek il-Ġesu Kristu vera salvat. Imma hawn ħafna Kristjani bla qatra qawwa. U dak huwa minn poppa sa prugwa. Mill-gbarat tal-enċikliki u tal-ekklesjastiċi u minn kollox, ta' kull denominazzjoni, sal-inqas wieħed. Once again, min għandu vera l-Ġesu u għandu relazzjoni ma' Ġesu salvat. Imma ħanejdukom id-differenza. Wieħed, għandikom eżempju żgħir. Żewġ soldati tal-gwerra. Wieħed għandu revolver, għandu l-awtorità u għandu revolver f'ideh. U inti kif taraħ da, għax għandu l-awtorità, jista' jwaqfek. L-ieħor għandu l-awtorità. Imma da għandu tank tal-gwerra. Da meta jwaqfek qed jirriski naqra. Għax hekk isibek b'mud ħażina u b'xi karozza jew xi trakk, taqbad dejf u tagħmel tapit. Da jgħidlek ieqaf. M'intix ħadd ieqaf? Ħanafġik. Wieħed għandu l-awtorità u l-oħor għandu l-awtorità u l-qawwa. Is inti kontent bl-awtorità? Għandek tkun kontenta bl-awtorità għax hija kbira. Imma mbagħad għanejlek il-biċċa xogħol għandha differenza. Kull Kristjan li għattex fid-dinja kollha għandhom l-awtorità. Għax hija xi ħaġa li tiġi mogħtija lilek il-mument li twilet minn ġdid. Għandikom eżempju ieħor. Mela jekk kieku jiena Bill Gates, għalkemm jiena iktar sinjur minn Bill Gates, ovvjament. Miskin dak fqir ħdejja. Sewwa, imma Bill Gates, nagħmlu mod, pereżempju dan għandu aċċess għal xi irid għal biljuni. Sewwa. Issa, jien għandi biljuni għall aċċess ta' biljuni xi irid bħal Bill Gates. It-tfal tiegħi, peress li ma tfal tiegħi, dak kollu li għandi huma tagħhom sewwa. Hekk l-istess fi Kristu. Però li għax għadhom żgħar u m'għandhomx ċertu għarfien u maturità, ma jistax jgawdu minn dak li għandhom. Fil-ktib da Galatin l-istess jgħid, kapitlu 4, jgħidlek għandek ulied li għalkemm huma ulied għadhom jaġixxu bħal għaddejja. Sa Kristu jagħmlek wild permezz ta' wirt. Imma wkoll tak qawwa sopranaturali biex ixjaten quddiemek u kull opra tad-demonju quddiemek tajb u jitredu d-demonju u jwersqu fil-preżenza tiegħek. Halleluja. Gloria al Mulek. Amen. Amen. Halleluja. Issa morru fl-Atti tal-Apostli, qed tifhmu xi ħaġa issa? Issa morru fil-Ktib tal-Apostli 2. Ma dik l-istorja tal-Pentekoste mod ġenerali, għalkemm qedtilkom naqa' dettalji mhux ħażin. Meta Ġesu qal fil-Mattew kapitlu 6, it-talba tal-missierna jispiċċa hekk. Tiegħek hija s-saltna, tiegħek il-qawwa u tiegħek il-glorja. Għaddu li niftħu fuq għadik.
Imma daw kollha Ġesu tom lilna. Tana assaltna. Morru għatti wieħed. Atti kapitlu 1. Vers 8. Intom meta jiġi fuqkom l-Ispirtu Santu, kulħadd jgħid fuqkom. Dik il-kelma fuqkom tfisser meta l-Ispirtu Santu jiġi u jlibbistkom. Jon kella kelma oħra tfisser ukoll fil-Grik tfisser ġifieri jibilek. Meta l-Ispirtu Santu jiġi u jibilek. Engulfs you. Għalhekk hemm differenza bejn ix-xob ta' silma u inti taqbeż ġopul jew baħar u inti tejb għax jibilek l-ilma. Sa Kristu dak li jrid. Ġesu għal dan miet, Ġesu għal dan sofra li jara il-poplu tiegħu imlibsin bil-qawwa tal-glorja tiegħu. Halleluja. Amen. Meta jiġi fuqhom l-Ispirtu Santu, dati ġa kellhom l-Ispirtu Santu magħhom, kellhom l-Ispirtu Santu fihom, immissa fuqhom. Intom tirċivu qawwa, kulħadd jgħid tirċivu qawwa. Dik il-kelma qawwa hija l-kelma dunamis li tfisser l-istess kelma li nużaw għal bomba dinamite. Dik il-kelma qawwa hija l-kelma dunamis fil-Grik li tfisser ġifieri splużjoni ta' qawwa soprannaturali mirakoluża mis-sema. Hallelujah. Bl-Ingliż supernatural ability from heaven. Hallelujah. U tkunu xhieda tiegħi. Tkunu xhieda tiegħi f'Ġerusalem. Dik il-kelma xhieda ġejja mill-kelma martri. Issa dik il-kelma xhieda ma jfissirx ġifieri biss bħal meta aħna mmorru l-qorti u l-avukat jrid jipproduċi l-xhieda favorik u li joħor kontra tiegħek. Mhux biss. Dik il-kelma tfisser moħħkom hawn. Evidence producer. Xi tfisser? Li nipproduċi li dak li qed ngħid ħanuriwlek. Mhux biss ngħidulek, mhux biss għax rajt dokument storiku, dak li qed ninxendallek ħanuriwlek. Kif? Bil-qawwa soprannaturali glorjuża tal-Alla. U l-qawwa jaraw għan-nies. Għalhekk imbagħad m'hemm bżonn ħafna argumenti għax miraklu xi ħadd inħares mix-xitan dik xi ħaġa tara. U dik hija evidenza li dak li qed inxandallek fuq Kristu huwa veru. Allora l-Ispirtu Santu Ġesu batu biex aħna nsiru nies li nġibu evidenza ta' Kristu l-xoxt ħaj. Halleluja. Amen. Gloria al-mulej għaddis. Halleluja. Amen. Il-kelma Pentekoste tfisser 50 jum. Kon naħseb li tfisser 40 jum. Ovvjament ma kienx kun pentekieku. Imma wara 40 jum Ġesu l-xoxta. 10 jiem wara ġiet Pentekoste. Il-kelma Penta tfisser ukoll seba' ġimgħat. Ġejja mill-kelma bil-lut xavat li tfisser il-festa tal-ġimgħat. Jon kella il-festa tal-ħsat. Feast of Harvest. Amen. Dija waħda mill-festi talla li Alla jikellem il-poplu tiegħu, għaw min jgħidulhom daw ma jgħidulhom il-festi ta' Iżrael. Le, huma l-festi talla. They're not the feast of Israel, they're the feast of God. Daw kienu seba festi partikolari. Li Alla kien jiltaqa' mal-poplu tiegħu. Issa jiena u inti ma nebżonna festa, x'aħna suppost qed ngħixu festa kuljum. Imma f'daw il-festi li huma festi profetiċi, aħna inġeddu dak li għamel Alla tiġa magħna. Pereżempju bħat qarbin. It-qarbin huwa l-Passover. Imma aħna nġeddu dak li Alla għamlu dan b'tifkira tiegħi. Amen. Fit-qarbin Ġesu ma jerġax imut.
fit-qarbien aħna nġeddu it-tifkira ta' meta miet. Amen. Allura l-festi aħna tinġeddu dak li Ġesu Alla tiġa magħna għamel. Amen. Halleluja. Amen. Din jgħidula wkoll il-festa tal-ewwel frott, the feast of first fruits. Issa hawnhekk tagħmel ħafna sens. Skont jekk aħna mmorru pereżempju l-ewwel Korintin 15, morru hemm. Vers 20. Imma Kristu kien imqajjem tas-sew mill-mewt l-ewwel frott fost dawk li raqdu. Mela Ġesu ukoll jissejjaħ l-ewwel frott. Aħna xi kultant insemmu id-deċma, meta nitkellmu fuq id-deċma u l-offerta insejħula wkoll ewwel frott. Però l-ewwel frott għandha daqsxejn differenza mal-prinċipju u l-kunċett huwa simili. Imma Ġesu huwa l-ewwel frott qabel li kienu jagħmlu l-lut hija din. Qabel il-lut, by the way, il-festa ta' Pentekosta mhix xi ħaġa li inventata l-Knisja Kattolika, la Protestanta u l-Qasar Ortodossa. Il-festa ta' Pentekosta kienet tiġa teżisti fit-Testament il-Qadim. Amen, kontu tafu intom di? Kamen komu kontu tafu li Pentekosta kienet teżisti. Imma sabet il-fulfillment tagħha fi Kristu. Amen. Halleluja. Lajt, mhux festa tal-Kristjani, lajt hija festa l-Udija. Imma saret il-fulfillment tagħha fi Kristu. Amen. Issa Pentekoste mhux xi festa li aħna ġibna lid-dinja, dik hija festa li tali l-lut imma sabet il-qofol tagħha u l-fulfillment tagħha fi Kristu. Issa, Kristu kien l-ewwel frott. L-ewwel frott, xi tfisser? Fit-Testament il-Qadim kienu jistennew il-istaġun tal-ħsad. Kif iġibu l-ħsad, l-ewwel frott minn dak il-ħsad kien iġibuh il-Alla fit-Tempju tal-Alla. Kristu illum huwa l-ewwel frott li qam mill-imwiet lej Alla. Amen. Infatti Ġesu għalhekk miet biex iġib ħafna frott u jsejħilhom ulied Alla. Halleluja. Għal din infatti naħseb din f'moħħ Alla kienet naħseb l-iktar ħaġa importanti għalih. Mhux biss li jibnu jqum il-mewt, imma daw kollha li jemmnu fi Kristu ibnu iqumu mill-mewt. Halleluja. Grazzi Ġesu. Amen. Għalhekk meta vera jiena u inti xi darba dan il-ġisem ukoll irid iqum mill-mewt. Imma aħna diġà mqajmin mill-mewt hija n-number plate tal-karozza tiegħi, John 5:24. Kull min jemmen il-kelma tiegħi u jemmen dak li batni, diġà minn issa għadda mill-mewt għal-ħajja. Għalhekk aħna m'għandniex mejtin. Aħna diġà ħajjin fi Kristu, aħna diġà esperjenzajna l-ewwel qawmien. Amen, issa hemm il-qawmien ta' dal-ġisem ukoll. Imma għalhekk id-darba li ħadtilkom Alla ma jaħli xejn. Għax veru Alla kull ma xejn ma jaħli da. Alleluja, issa jekk Kristu jinserta li jiġi fi żmienna, aħna il-mewt qatt ma nduqu għal ebda waħda la spiritwali laqas fiżika. Glorja għal mulej. Imma jekk aħna nilħqu dal-ġisem imur fit-trapp, spiritu tagħna jmur mal-mulej u xi darba nerġgħu niġu mal-mulej u nilbsu dak il-ġisem li jitfinna, nilbsuh mibdul glorious. Halleluja. Halleluja. Thank you, Jesus. Amen. Thank you, Lord. Amen. Halleluja. Xi ħaġa saħbiħa wkoll f'Pentekoste li għax hemm ħafna fil-Bibja ħafna parallel. Fil-jum ta' Pentekoste, fit-Testament tal-Qadim, jekk intom tmorru pereżempju tarawha Eżodu 19 u Eżodu 20, kienet ukoll il-ġurnata li Alla tom it-Tora. Ġieli smajtu għadi? It-Tora ġifieri l-liġi. Kienet il-ġurnata li jom Alla tom l-10 kmandamenti. Issa moħħkom hawn. Meta Alla tom it-Tora, tom liġi waħda għal poplu kollu, il-Bibja tgħidlek il-poplu talla beża u twerwer. Tiftakru għadi? Tistgħu taqrawha fil-Ktieb tal-Lut kapitlu 11 u 13. Meta Alla tkellem xi ħaġa tal-ġendi, moħħkom hawn. ċerti tal-ġen. Meta Alla kiteb il-10 kmandamenti, hemm tradizzjoni l-Ludija skont kitbiet Lut li jgħidek isimgħuha
li meta Alla beda jgħid il-10 kmandamenti, beda jgħidhom jienu Alla tiegħek, jienu l-ewwel u qabel kollox, jiena l-alfa u jiena l-omega. Ma jkollokx Alla oħra ħlifi. Meta Alla beda jgħid dak il-kliem, għaliex ġara. Ħareġ nar mill-muntanja. Mar fuq in-nies kollha li kienu qed jisimgħu. Fjamma. U dik il-fjamma nar unkitbet fuq il-sta. Kitbet fuq il-ġebla. It-tieni kmandament li l-Knisja ta' Ruma neħħiet. La tagħmlux ġbijat minquxa. Statwi. Sew ta' dak li hemm fis-sema. Fuq l-art u la taħt l-art. U la tqimuhomx u la tadruhomx għaliex jienu Alla tagħkom. Alla jur l-impatti sattiret ir-raba' ġenerazzjoni lil dawk li joboduni. Kif kienet titkellem hekk, fuq il-poplu niżlet nar. U kif spiċċa jitkellem. Nistgħu nibqgħu sejrin mal-10 kmandamenti. Sewwa? Dik kienet l-ewwel Pentekoste. X'ġara fit-tieni Pentekoste? Instemad vuċi bħalma kien hemm fuq il-muntanja Sinai. Redet l-Iżrael. Tant kienet qawwija li minn madwar Iżrael u Ġerusalem in-nies semgħu mingħajr microphones, mingħajr speakers, semgħu. U niżlet kolonna kbira ta' nar jaqbad u jħeġġeġ. U niżlet fuq. U tant kien hemm storbju li kulħadd beda jgħid x'inhu dan dal-ħoss, x'inhu dal-ħoss. Fl-iskrittura tal-Apostol Kapitlu 2 tajlek, my God, il-qawwa tal-la tinħoss issa stess. L-iskrittura tgħidlek li dak il-ħin aħna vera fl-istampi u l-pitturi naraw kien hemm il-sien hekk, u vera hekk ġara, imma hemm biċċa mill-istampa li ma narawiex. L-iskrittura tgħidlek l-ewwel mader kolonna ta' nar. Issa isma'wa fit-Testament il-Qadim deret kolonna ta' nar. Però waqgħet kolonna waħda fit-tieni patt, l-aħħar patt, l-unika patt li ħajibqa' għal dejjem. it-Testament ġdid li d-darba dil-kolonna ma waqgħetx kolonna waħda, infirxet u marret u baqgħet fuq kull wieħed minnhom. U mbagħad kull wieħed minnhom sar kolonna tan-nar. Halleluja. L-isfortuna li aħna ħafna drabi il-Kristjaneżmu tagħna huwa ibbażat fuq stampi. L-iskrittura jekk tmur tistudja dik ma tgħidlekx biss niġi l-sinaw jisu ta' sfur. Le, tgħidlek li huma tmur tistudja dik fil-Grik, tgħidlek huma saru qishom il-sin ta' nar. Huma saru qishom il-sin ta' nar, fjamma nar kollha. Kif niżel fuq. Mhux hekk, hija u x'għandi irranġaħ ħanaqak jogħġbok. Hekk saru. Dik Pentekoste. Dak li Kristu qallhom għalissa m'intomx ħad tifhmuni x'inhu ġej. Qabel xi wħud minnhom kien jgħidu għandi biżejjed. Qed tifhmu x'inhi Pentekoste issa. Halleluja. Morru għattitni. Gloria l-mulej. Xi wħud minnkom il-lejla jekk tħosskom imreda bil-preżenza tal-Alla, number 1 tibżax mill-Ispiritu Santu. Amen? Għax anke jekk jiredlek kull għadma tibżax ħajġibilek leq daqs id-deb. Halleluja, u jekk għandek xi fekkatura tibżax ħajrranġajilek u jagħmilek qiegħek qed ma kellek ġej. Tħabbel ġażik. Halleluja, ġieli rajt in-nies jitreddu taħt il-qawwa tal-lajn. U ma jitlux jaqaf illuna, jitlu mor.
Hallelujah. Hallelujah. Amen. Thank you, Jesus. Glory. Hallelujah. Shout hallelujah. Glory to God. Hallelujah. شغلت يدر ده الباستر ده crazy. والكبير هذا جاي. Hallelujah. Mela l-ewwel Pentekoste meta raw in-nar beżaw. It-tieni Pentekoste meta raw in-nar il-koll imtlew b'qawwa dew jitkellmu bil-lisna li qatt ma kienu jafu u apparti minn hekk li l-lisna bdew jitkellmu kienu sopranaturali imma il-lisna ta' bnedmin oħra li huma ma kienux jgħidalmu l-lingwa tagħhom. Imma apparti minn hekk il-Bibja tgħidlek li kienu mimlijin ferħ. Darba mhux biża' mimlijin ferħ. Li tant kienu ferħanin li kienu jgħidu x'inhu dal-boloħ, biex jitqu. U jitqu u joxew u jitmeku mal-art. Issa l-Bibja ma tgħidlekx jitmeku mal-art, imma inti immaġina waħda kif jagħmel wieħed sa granat, kif jagħmel wieħed sa granat? Kif jimxi? Issa nispara ma qbudunix ta' xaħħat un bat iġibuni jamlu meme fuq għadi. Halleluja. Isma jek tidu toqdu tamlu l-memes, għalix ma tibattu xalli għan għamlu recording mal-ewel. Halleluja. Praise the Lord. Imma letteralment l-iskrittura. Jaqbdu dik il-bicċa issa u jamlu meme fuq. Issa, jina jek t-ċajta ma tħanħu għalija, u t-ċen, ma t-waqqax ġaffari t-ċajta l-Ispirtu Santu. U t-solħadna, jek bisħanajlek, għal-ġittijak. Halleluja. Għax għad ma t-irkupra minnem il-qoddim fħajtek. Imma tajtkom eżempju kif wieħed fis-sakra jaġixxi. Sena għad ma kont fis-sakra, għax għad ma xrob ta' fetta sakra, te jiena, cappuccino, ma nafx, ma nħsebx id-diskerbi dak l-affari. Jew xi tazza lew smor, u l-franġel ma tammorru ximkien xi darba nieklu. Imma peress li huwa Kristjan dak ma titkellx bih. Amen. Hallelujah. Anyway, so mela l-ewwel waħda kienet biża, abadhom biża l-Bibja tgħidlek. It-tieni waħda abadhom ferħ tal-ġenna. Hallelujah. Gloria mela meta l-Ispirtu Santu jiġi fik, sewwa anke jekk tikbi ikun biki ta' ferħ. Biki ta' ferħ. Gloria l-mulej, il-gloria tal-anfa tidlek ġismek. Amen. Halleluja. Kemm minnkom il-lejla tixqu tesperjenza għadi. Amen. Gloria lil-mulej qaddis. Amen. Xi ħaġa interessanti wkoll. Dik kienet att sopranaturali, profetiku ta' Alla, għaliex fil-ktib ta' Ġenesi, kapitlu 11, tgħidlek li meta il-poplu kollu ġie flimkien u kollha kienu jitkellmu lingwa waħda, Alla hemmhekk ħarbtilhom il-lingwi biex ma jibqgħux poplu wieħed. Immissa fil-kreazzjoni ġdida, Alla għamel poplu wieħed. Billi tom il-koll kemm huma il-sin wieħed. Il-sin tal-Ispirtu Santu. Halleluja. Għalhekk isimgħuni aħwa, waħda mill-affarijiet li nemmen jien 100% baża fuq il-kelma talla biss. Kull ma titgħallem dejjem ibbaża fuq il-kelma talla, speċjalment jaffaru ma tallmu lej. Sewwa sa fuq il-pizza ħuda biex trid. Imma meta qed nitkellmu fuq affarijiet talla, inti tara li kull meta niżel l-Ispirtu Santu, kull darba dejjem ġara xi ħaġa. Dejjem. Hemm post wieħed fejn tgħidlek xejn partikolari, sempliċement ma jirrakkontawx fil-Bibja. Imma l-qbija Atti 2, Atti 4, Atti 8, Atti 19. U postijiet oħra, l-Iskrittura tgħidlek li meta l-Ispirtu Santu niżel, dejjem itkellmu bil-sna ġodda. Mela dak huwa sinjal ċar fejn l-Iskrittura tindika
li l-maġġoranza ta' dnub li inti tagħmel għandu x'jaqsam minn żinek. Kont taf l-iktar dnub komuni li tagħmel inti kuljum huwa żinek? Innu ta' dnubit li tagħmel. Il-maġġoranza għak taqsamhom kategorija huma minn dak li tajt. Number one, il-fatt li inti tibda tgħid affarijiet li Alla ma qalx jew tgħid dak kontra li qal Alla diġà tidneb. Għax qed tgiddeb l-Alla. Imma apparti minn hekk, mela Alla tant huwa tajjeb li l-ewwel ħaġa ma jrid jagħmellek jaħtaflek huwa l-sienek. Jimlik bl-Ispirtu Santu ħalli ma tgħid xejn. La karnali, la diaboliku, la saħta, la xejn. Imma titkellem biss ħajja kontinwament. Ħajja meta l-Ispirtu Santu jaħtaflek il-sienek. U apparti minn hekk, itik lingwa ġdida. Lingwa li fil-Bibja tissejjaħ lingwa tal-anġli. Lingwa tal-Ispirtu. Il-Bibja tgħidlek lingwa li l-bniedem ma jifhimiex jekk m'intix qed titkellem dik il-lingwa ma' kongregazzjoni u mbagħad ikun hemm bżonn id-don tal-interpretazzjoni. Imma dik il-lingwa hija mogħtija lil kull min jemmen biex inti jkollok lingwa perfetta diretta mingħajr xkiel bejnek u bejn Alla. L-Iskrittura tgħidlek fir-Rumani kapitlu 8 versi 20 tgħidlek l-Ispirtu Santu jitlob minn ġofina bit-tnejjid u kliem li aħna ma nistgħux nespremuh għax ma nafux nitolbu kif imiss. Mhux ma nafu nitolbu assolutament xejn, imma ma nafux nitolbu kif eżattament ir-rida Alla, għax l-Ispirtu Santu jitkellem minna u jitlob talb minna skont ir-rieda perfetta Alla għal qaddisin. Halleluja, mela x'inti tajt? Jiġifieri inti meta titlob bil-lingwi, number one, ma tista' qatt timmissja talba ħażina. Tgħid tajjeb jew talba ħażin. Darba kien hemm wieħed Jesse Duplantis, isma' bih Jesse Duplantis, isimgħuh. He's good, he's fun and he's biblical. Anyway, isma'w. Darba kien qed jitlob bil-lingwi, ħdej xi ħadd fuq l-ajruplan. U da min kien Kristjan ieħor minn denominazzjoni li jemnu li Alla tagħhom sar mutu, sewwa li m'għadux jitkellem. U da qallu inta titlob bil-lingwi? Qallu iwa. Qallu għaliex titlob bil-lingwi? Qallu żieħbi, qallu dik hija l-unika talba li ma nistax ingerfex. U vera. Imma isimgħuni, hemm ħafna benefiċċji meta nitkellmu bil-lingwi tal-Ispirtu Santu. Mhux ħanidonkom kollha nsansihomkom fuq. Number one hija don. L-Iskrittura tgħidlek fil-Ktieb tal-Atti tal-Apostli huwa don. Dan huwa don tal-Missier. Meta u Alla l-Missier ibatilkom id-don tiegħu, l-Ispirtu Santu huwa don. Jekk inti għandi rigal għalik. U inti tgħidli le. Inti tgħidli isma' passer, għandi rigal sabiħ. U tgħid kemm batejt u għamilt xogħol overtime biex nixtrilek imma minn qalbi. U jiena niġi fuq ngħidlek, le ħin ma rridux ma nbih. Kif tħossok kien? Anke jekk għandek bħalu, il-fatt li jiena reġettajtu lilek jiena diżonorajtek totali. Kien hemm xi ħadd li għamilli hekk. Rid tinbirikom. U qalu li ma rridhomx. Taf kif ġabuni ġewwa? Għax kienu stupid and dumb. And loving Jesus. Meta xi ħadd irid ibierkek, b'umiltà, illu grazzi. As simple as that. Issa ħafna drabi, di jagħmluha ħafna Kristjani l-Alla. Ma għandi bżonn nitkellem bil-lingwi jien. Sanati, inti taf li l-lingwi ifisser l-Ispirtu Santu mhux ġast lingwa waħeda, huwa l-Ispirtu Santu li mhux mutu. Inti qed tiġbieħ inti l-Ispirtu Santu mutu. Jiena l-Ispirtu Santu jitkellem, ħaj jitkellem minn fommi. Amen. Halleluja. It-tieni, l-Iskrittura tgħidlek fil-Ktieb ta' Ġud kapitlu 1 vers 20 tgħidlek li meta titlob l-Ispirtu Santu inti qed tibni l-fidi l-aktar qaddejsa tiegħek. Tixtieq tibni l-fidi tiegħek? Tkellem bil-lingwi. L-Iskrittura tgħidlek li meta inti titlob l-Ispirtu Santu qed titlob it-talba perfetta Alla għalik innifsek. Rumani kapitlu 8 vers 26 sa 28. Tixtieq titlob it-talba perfetta li inti qatt minn tibda missja? Ġieli tlob tgħid min jaf ma tlob sew, meta titlob l-Ispirtu Santu dejjem titlob sew. Anzi titlob perfett. Halleluja.
Xi ħaġa oħra, pereżempju l-ewwel Korintin kapitlu 14 vers 3, tgħidlek meta nitolbu bl-Ispirtu aħna nitolbu misteri. Taf xi tisser misteri? Hemm sigreti li Alla ma jridhomx jibqgħu sigreti għalik, jridhom isiru revelazzjonijiet. Meta titlob l-Ispirtu Santu, inti tibda tiftaħ l-Ispirtu tiegħek Alla fejn tal-iktar. Halleluja. Pereżempju l-ewwel Korintin kapitlu 14 vers 14, Pawlu jgħid u anke vers 5 Mbagħad iktar tard jgħidulhom jiena nitlob bl-Ispirtu Santu iktar minnkom il-kol. U nixtieq li l-kol kemm intu għabda dalbu bl-Ispirtu Santu. Mbagħad taf xejn fit-tieni Korintin kapitlu 12 jien irċivejt rivelazzjoni iktar mill-apostli kollha. Sanna ftit 1 + 1. Dak l-iktar wieħed li jitlob bl-Ispirtu Santu. U dak l-iktar wieħed li jċivi l-Ispirtu rivelazzjonijiet. Hemm konnessjoni. 100%. 100%. Kemm il-punt se saralkom 5? Is-sit wieħed. Meta tirċivu l-Ispirtu Santu tirċivu qawwa soprannaturali. Ħanergħu aħwa, Kristjan, mingħajr qawwa, ix-xitan taf x'għamillek lilek? Iġibek qisek dik il-burner dejjem mitfija. Intom meta għandkom il-cooker, fi żmien qabel kien hemm il-cooker, illum il-ġurnata ħafna minnhom huwa electric. Avolja anke tqabbadhom xorta jaħraqlek subajk. Imma tiftakar kien hemm dawk il-burners. Jekk inti ma tagħmelix fuq in-nar, jiġu d-dubbien, id-dud, in-nemus fuqha. Iftħla n-nar jarġgħux. Meta inti tirċievi l-qawwa tal-Ispirtu Santu inti tissir dik il-burner ħoġġiġa nar. Amen. Amen aħwa? Halleluja. Ħana norikom ftit żewġ skritturi malajr. Ħana tolbu praise and worship team, come. Morru Mark 16 malajr, morru. Mark 16. Skrittura li suppost intom ta' fuq blament. Halleluja. Morru vers 15. Ġesu qal, morru fid-dinja kollha. Xandru l-Vanġelu lil ħol in kollu. Min jemmen u jitammet isalva. Iżda min ma jemmenx ikun ikkondannat. Moħkom hawn? Tittaraw sinjali fil-ħajtakom? Ismawa, moħkom. Fismi kaċċaxjaten. Dak li wieħed mis-sinjali. Jitkellmu bil-sna ġodda. Dan sinjal ieħor. Mela li titkellem bil-sna ġodda huwa sinjal. Issa Ġesu qal min jemmen u jitammat. Mbagħad għalhekk u dawn huma s-sinjali li jsieħbu lil dawk li jemmnu. Hawn xi ħadd jemmena? Temmena di? Temmena hawnhekk Mark 16 vers 15, 16, 17. Temmena din int? Għax kull min jemmen. Mela kull min jemmen dawk is-sinjali kollha jsegwu lilek, kollha mhux nafshom. U waħed minnhom, wieħed minn dawk is-sinjali huwa li titkellem bil-lingwi. Issa l-ewwel Korintin kapitlu 14, l-Iskrittura tgħidlek li titkellem bil-lingwi huwa sinjal għal min ma jemminx, mhux għal Kristjani, ġifieri għal dawk ta' barra. Qed tifhmu? Għal dawk ta' barra, l-Iskrittura tgħidlek dak huwa sinjal għalihom. Tikkonferma f'Mark kapitlu 15, 16, 17. Amen? Morru għattet tal-Apostli 2, jerġgħu. Għattet 2, ħanaqrawha malaj. Meta wasal jum il-għid il-50 huma kienu l-koll flimkien f'post wieħed. Importanti li nkunu l-koll flimkien. Fl-istess post. Importanti. Meta ġiet il-Covid u ħafna Kristjani li beżaw u nfirxu u xut minnhom għadhom aqqas il-kulpraw qatt ma ġew lura aktar il-fellowship. Taf x'għamel ix-xitan? Qed iċabċablek. Well done, my good and faithful puppet. Morru għajdu ilhom tadi. I love you, my brother. Imma dalet jgħidlek ix-xidan lilek. Well done, my good and faithful puppet. Għax wettaq dak li rid. F'daqqa waħda ġi mis-sema ħoss bħal tariħ qawwi u mela d-dar kollha fejn kienu qegħdin. U darulhom il-sna qishom tan-nar li tqasmu għadu fuq kull wieħed minnhom. Imtlew il-koll.
Imtlew hemm kemm minnhom? Kollha bl-Ispirtu Santu. U kollha bdew jitkellmu bilsna oħra skont ma li l-Ispirtu Santu kien jagħtihom jitkellmu. Mela jekk hawn 300 hawn illum. 300 kollha tistgħu jitkellmu bil-lingwi. Tgħid li jiena tiġà nitkellem bil-lingwi, irċievi infilling ġdid. Amen. Imma min ma jitkellimx bil-lingwi, min għadek qatt ma esperjenzajt il-qawwa ta' Ispirtu Santu u tkellem bil-lingwi ġodda, this is your day. Amen. Kulħadd jgħidha warajja, this is my day. Din il-ġurnata hija tiegħi. Morru fl-Atti tal-Apostli jerġgħu, kapitlu 8. Halleluja. Gloria lilek malej. Isma'w, vers 14. L-apostli li kienu Ġerusalem semaw li Samarija, ġifieri il-poplu li jgħix ġewwa Samarija, laqat il-kelma tal-Alla. Jekk laqgħu il-kelma tal-Alla, min evanġelizzalhom hawn dawk il-daw ta' Samarija, tiftakru min evanġelizzalhom? Filippu evanġelizzalhom. U l-Bibja tgħidlek li ħafna li semaw il-Filippu jixandar il-Ġesu mhux ir-reliġjon u xandar is-saltna tal-Alla mhux il-Knisja, xandar il-Kristu, xandar il-qawwa ta' Ġesu, xandar il-Vanġelu tas-saltna. Tgħidlek ħafna ta' emnu u ħafna ta' għamdu. Mela tista' tkun emmint, salvati tammit u għadek xorta m'intix mimli bil-qawwa ta' Spiritu Santu. Hawnhekk ħanejdilkom kunu bħali. Kif? Kunu żaqqiqa għall-affarijiet tal-Alla. There's more, Pastor. I want it. Hemm iktar? Merida. Amen? Ara ma tmux tgħidli xi darba jien għandi biżejjed. X'biżejjed. Immaġina int għax ħadd tazza mill-oċean tgħidli ħadtu kollu. Amen? Gloria al-Mulej. L-apostli li kienu Ġerusalem semaw li Samarija laqat il-kelma tal-Alla u bagħtu hemm lil Pietru u l-Ġwanni. Dawn niżlu hemm u talbu biex dawk li jemmnu isimgħu għax għamlu għax din importanti, ċavetta. Isimgħu sew waraw il-Bibja. U jekk jista' jkun ġibu l-Bibja magħkom, mhux jekk jista' jkun ġibu l-Bibja magħkom. Dawn niżlu hemmhekk fejn kien hemm dawk li laqgħu il-kelma u kienu salvati diġà. U talbu għalihom. X'talbu? Spiritu Santu għajja, inti wasalt, ġejt, baqalek naqrona? Le, ma talbux hekk taħi. Talbu xalbu, talbu għal dawk li jemnu. Talbu għalikom. Biex jirċivu l-Ispiritu Santu. Mela jina li ħanamel lejla u ħanirċivi għalikom, ħanitlob għalikom biex tirċivu l-Ispiritu Santu. Inti titlob biex tirċivih. Jien nitlob għalih, jiena nitlob għalik biex tirċivih u inti titxenna għalih. Amen. Għax l-Ispiritu Santu kien għadu ma niżel fuq ħadd minnhom, ma niżel fuq. Kien ma fi, ma mhux fuq. Imma kienu tagħmdu biss f'isem tal-Mulej Ġesu. Jekk kienu tagħmdu f'isem tal-Mulej Ġesu, kienu salvati daw. Kienu salvati mingħajr qawwa. Imbagħad l-apostli qegħdu jdejhom fuqhom u huma rċivew l-Ispiritu Santu. Huma rċivew l-Ispiritu Santu. Smajta di? Jekk mur taqra l-komplement tal-istorja, tgħidlek x'irċevew. Irċevew xi ħaġa li meta kien hemm xmun li kien saħħar għal l-istadaw x'qed jirċievu, ra xi ħaġa. U l-apostli qalu għejdli kif nagħmilha di. Ara ħantik xi ħaġa tal-flus. U għallimni kif, ħalli meta nitlob għalija ma nkoll jirċievu daw ta'. U Pietru qallu, ajalaw, għandek bżonn errent. Hekk qallu, kattolċi, morru aqraw il-Bibja. Tafx qallu Pietru, indem issa. U itlob l-Alla jaħfillek nubietek. Ma għax jagħmlu l-qrara. Għallu li ma tmurx tinqeret int u l-flus tiegħek magħhom għax ħsibt li inti tista' tirċievi
tista' tixtri il-qawwa tal-Alla biflusek. Hello. Do you still love me? Even if you don't, I love myself. And I loved by God. وانا محبوب من الله ونحب لنفسي. امين. لسه كنت دايما يدوم من يحسب لي يحب لنفسه. حب لك بحال وتحب لك نفسك. انفات نستن حبك عشان حبني. امين. لسه من فاهم ما فهمش مرت لفوقها. امين. امين. شتنيت ما الليله هو لكريستو يريد يلبسك. امين. كما من كونك الليله تيلي باستر الليله ينشئ ان تخيت الجسو والليله في ذن الليل تاع بنتكوست يريد نلبس بالقوه الاسبريتو سانتو. افتح اوليدي خلل كل خاطئهم بالوفاء. خلينا نطالبوا على الدوله اخواتها فوق فيسبوك ويوتيوب. هللويا. هللويا. داو عوشات منكم الليله اللي باسترين نشئنا تخيت للجسو كريستو اللوم على الاول ضربه باش يغفر لي ذنوبيتي يغسل لي بالدم قديستي وعوشات الليله على اول ضربه تشهد هذا خيتك الكريستو جسو والديك ملاير والديكم من الليله تشهد اللي باسترين سالفات اما نمنديش دين القوه عدنا أتم اسبرينسايك للقوة الاسبريتو سانتو يجي فوقي اللي بسني ويتكلم بلسنا جدا كما هو شغات يجلي داكين ونشي الله ودربا اسبرينسا دي في الحياة هي أولي ديك السيس أولي ديكم أو شغات الليل أولي ديكم خلت أودش تسخون كمان ولا هو تسخوش داو كله اللي ليتو يديكم اجرونك أو برا داو كله اللي انتم فوق يوتيوب اجرونك برا هنطلبوا عليكم كمان داو كله اللي انتم فوق يوتيوب فيسبوك تلفزيوني مور عربل لك الباساجي اللي قلتلكم كلها تستسيبون فوق البيبيا مور ستودي هذا السجاد كريستو يريد بوبلو مملين بالقوة الاسبريتو سانتو مش بوبلو تا ريليجيون تا ريتواليزمو اللي لا تفيق لا تخلص ولا قص السالفة alla قطمة كلو كنيسيا في مخو ليا ضايفة alla كلو تبتا كنيسيا في مخو ليا مملية قوة وديك القوة هي القوة الاسبريتو سانتو ياك ده البرسونالية انت اللوم تستا تطلب باش الاول نهار يجي جسو في حياتك ياك انت هذاك اتمت الجسو باش يجي في حياتك خلي تتولد من جديد خلي يعملك دم جانا جديدة الاول باش من بعد تفرع فيك امبي جديد ياك انت ده البرسونا ايد طالبه ورايا ستس وياك انت تمن ذاك السكتوره تايت مر استديا سوا اتنين واحد اثنين أنتي عندك أتي 4 عندك أتي 5 أتي مسمى أرى كتبت 3 عشان كتبت 3 تعرف شنو كتبت 3 الفانجيلو سكونت السبيرتو سانتو داك هو اللي كتبت 3 الفانجيلو سكونت السبيرتو سانتو هيدي الطلبة ورايا انتم داك كلها اللي ايدينا هناك على عينيكم وهيدي الطلبة ورايا داك كلها اللي انتم تشتيقوا ترتشيفوا الليلة القوة السبيرتو سانتو وترتشيفوا الدون تاللينغوي باش يتكلموا بلسنا جدة ارسقوا هناك كيسا ستيس ملاي اطلب عليا مس أديس كراتسي تا جسو لي ولو الفروت لعامل نويت ولوم برمتس تا جسو تالموت والأومنتيو انت عملتني بارتي من الاول فروت تاع الخساء تاعك مولاي بحالو عيمت من الويد جسو كون انت السيد تاعي والسالفاتور تاعي اغفر لي ذنوبيتي ونطلبك الساستيس مش بس تجي فيا اما عمدني في الاسبيرتو سانتو نرتشيف القوة تاع الاسبيرتو سانتو الساستيس نرتشيفي الاسبيرتو سانتو في حياتي ونطلبك مولاي باش انت تملي لي فمي قلبي وحياتي وتفورني وينا يتكلم بلينغوي جودة الاسبيرتو سانتو ناتك جلوريا مولاي ناتك تفهير مولاي انت المولاي تاعي والسالفاتور تاعي هللويا ياك انت يدك الطالبه اللوم الاول دار بنت سالفات نوبتك محفوره اسمك مكتوب فوق كتبت الخيه وانت اللوم الدستنات الجنة نمبر 1 كومبلي باللي تبدا كومبلي دين المشي باللي انت تبدا تقرا البيبيا كل يوم التسمية جديد سبيشالمنت التاني تكلم عن مولاي في الطلب
It-tielet, ejja u xirek maħna ġewwa River of Love. Kull nar ta' 4 u nar ta' 6 fis-7 ta' filgħaxija u l-ħadd fil-ħodu fl-10. U jekk inti tisperjenza din il-qawwa, ejja, tista' tirċivja wkoll fejn int, imma jrid ikollok il-fidi wkoll għalija. Halleluja. Għalhekk importanti li inti tkun bħalma kienet fl-Atti tal-Apostli, l-kol kollhom huma kienu muġburin ġema waħda, f'post wieħed. U hemmhekk l-Ispiritu Santu ġi u l-koll libbisom bil-qawwa tiegħu. Il-paċi magħkom, narawkom il-programm u l-messaġġ li jmiss. Ciao ciao.